Пораснавме со вашата игра, паметиме се што направивте како деца. Еве да ни кажете една порака до сите овие тука деца. Pa pre svega drago mi je što ste iz Makedonije, jer ja u Makedoniji imam mnogo prijatelja i drugara mimo rukometa. Sad sam skoro bio baš pre par mjeseci na Dojranu, neka trenerska akademija je bila i zaista mi je drago da ste vi ovdje i deo ovoga. Poruka za ovo je lepo vidjeti, zaista mnogo dece, tu vjerojatno će biti ima i talenata i vjerojatno će biti budućih rukometnih zvezdi. Ja se nadam da će i oni dostići neki vrhunac u svojim životima i karijeri i zaista samo neka rade i treniraju, ja mislim da će biti dobri rezultati. I kratki komentar za evropsko prvenstvo, finale je sutra, Pa mislim da je to i očekivano bilo, malo su Francuzi podbacili, ali Francuzi imaju veliki problem, nemaju kvalitetne golmane kao ove reprezentacije, jer svi ovim drugim reprezentacijama su golmani pravili prevagu i ja sam negde intimno i očekivao finale Danska i Nemačka. Mislim da Danci ovoga puta neće tako lako pobediti Nemce kao što je bilo u takmičarskoj grupi, ali ipak mislim da su Danci kvalitetniji i da će Danci triumfovati. Mada, kažem, Nemci će se truditi da pruže otpor, jer Nemci ulaze u to finale rasterećeno. Oni su postigli cilj, ostvarili finale, Danci moraju pod pritiskom domaće publike, domaćeg terena i očekujem pre svega jednu vrhunsku kvalitetnu rukometnu predstavu. Hvala puno. Hvala i vama.